for Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kanyodreb Youth Council Maulai Umjayur Unit Hakat Santre Unai Lar Aratar Posan Raraki Galingko Smikha Shispa Kandrusnam Jung Wycliffe's aim Daka Penlong Egalimpung Ilakai Futsal but Jimbin Kuburam like Wycliffe's aim Academic Award Yaki Arno Ikena School Kibla Paspa Yaki examine SSLC Arajar Arpusan Haganigasni Play Perda U Education Secretary Jung HYC CEC by N Lang Sawian Ulalong Kumukong San, Ringkat ke Jinan Lang Jong President ke HYC Maulai Circle, Ubadan Bok Lang Karling Do Bar Kiwe. Kidan Pratli kin hon na po kasnong Jayur, Kiblaya Shimbenta hagan ke Wycliffe Futsal Cup, Bar ke Kido FC kalayo ra ke Jingjop da ke penlim no, yake Kitbok FC dalai gol laar. Ka Kido FC kablalong kalado hagan ke Kenti kalayo pedang yake song pisah ke baar pawajar. Kat baga Kitbok FC kaliyo pedang ke song pisah ke bash pawajar. Tunggu ni apa long gaji ni thapti. Terus tiba. Lakot di Davi Lengdok Marsilong. Ilayo berapa persen? Poin riu.